All Assam Karbi Youth Association atumpen pherangkya mai kangipon. Amreng VDC Chairman Asahem Kim Jongjong Pamandet. Voka ke pangreng nang Jia Puthak Karbi Farmers Association atum chirok tokamai kangipon. Visit Langni TVS Depot, Birla Depot Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 687200 7099608726 9365 48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal services are available. Karbi Anglong Live adaba birtang tonpen arjupanikta. Lason si kedam tang ningkan krip ho Congress Sarkar atum Karbi Anglong aphan thangnat klempi thekte. Anparta kedam tang jakhongpo niphai plipen niphai pho ninia pharman aphan APCC mate Assam Pradesh Congress Committee Maipu MP Gaurav Gogoi Karbi Anglong ke wangpen ahok hialam pen ke chenglok political party amen pen khai hijan ke pacharwo meme alam kaning je tekang aputhak political party social organization apen penangan atung ningkang samse chipaklang ponlo lason thotsi All Assam Karbi Youth Association apen Karbi Development Council atum chilang pet pen pherangkya mai pen ningkang samse alam the chipaklang pon Lason si non ke chari bom NDA government atum Bharat det pi adangalong rong rubarlo pen ke chenglok kapre kaching thuramo thek ponong Lason thot si Karbi Anglong anong tami Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen team Karbi Anglong pen japon si rong rup arlo pen ke chenglok prek jama hawara long kaching thuramo claim pon Bonta la haya puthak thang nang chini dun de pin pen APPC amai phumate MP Gaurav Gogoi Karbi Anglong ke wangpen thangamo ke wang velam kaning jitekang puthak kedam tangani KSA DSU RNSA lapen Cookie Students Organization lapen penangan social organization pen sitame ningkang samse lamthi chepaklang pong Lason thotsi All Assam Karbi Youth Association Maipu Kamal Ronghang GS Montuing spokesperson Mohes Kathar Anparta Karbi Development Council Chairman Ranjit Ronghang atum chelang petpen APCC amai phu Gaurav Gogoi aphan ningkang samse lamthi chepaklang pon te gotike aji Gaurav Gogoi dangoriya Karbi Anglongot goi jitu nikristo rajniti korise hetu oti beya kotha hoise tekhetor lorar ghorot goi eta post di তেখেতৰ পিছফালে যেটো মানে আধা বনোৱা ঘৰ এটা কেইবা 100 কোটি টকা 200 কোটি টকা খৰচ কৰা বুলি যেটো কথা কৈছে একটা গোকাত মিছা কথা ঘৰ এটা মানুহে বনালে কিছু টকা যাবছে যায় যদি ফিনিশিং হোৱাৰ পিছত মানুহে এটো গম পায় যে কিমান কোটি টকা তাত লাগিল সাতখন ঢালাই কৰো থাকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব নোৱাল তেখেত ইমান ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয়নে তে গটিকে তেখেতৰ লৰায়ক কাম ইনকাম কৰে আৰু তেখেতৰ লৰাই ঘৰ বনাইছে তে আমাৰ তাত ক'বলৈ কি আছে আগত ইয়াৰ আগতে শ্ৰীলছত পোৱা নিচিনাকে তেখেতে গৈ যদি কাৰ্বি ৰাইজৰ দুখৰ কথাখিনি চিন্তা কৰিলে হয় তেখেতে যদি ৰাস্তা ঘাট চালে আগতকে কিমান উন্নতি হৈছে আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী আঁচনি সেই আঁচনিবিলাক উপভোগ কৰিব পাৰিছে নে নাই ৰাইজে পাইছে নে নাই সেইবিলাক কথা যদি তেখেতে ক'লে হয় তেখেতক আমি ইয়াৰ পৰা চেলুট জনালো হয় আজি অল আছাম কাৰ্বি ইউথ এছ'চিয়েশ্যনে প্ৰেছ মিট দিব লগা এইটো কাৰণে হ'ল যে কাৰ্বি আংলঙত গৈ কংগ্ৰেছৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি তেখেতে এজন মানুহে ঘৰ বনাইছে তাত গৈ তেখেতে ভিডিঅ' কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তাক ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছে এইবিলাক কৰিবলৈ তেখেত কোন হয় তেখেতক কোনে ৰাইট দিলে কোনোবাই লিগেলি আয় কৰি এটা ঘৰ বনাইছে আৰু তাত গৈ তেখেতে সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা আমি সৰু ল'ৰা বুলিয়ে ক'ম তেখেতে এজন ভাল সাংসদ বুলি সকলোৱে মানে অসমৰ বিভিন্ন সময়ত শুনি আহিছোঁ আমি কিন্তু সেইটো আজি প্ৰতিপন্ন নহ'ল তেখেতে যিটো নিজ মনোবৃত্তিৰে সেই কামখিনি কৰিলে মানে তেখেতে সঁচা কথা কৈছোঁ ৰাজনীতিবিদসকলৰ কাৰণে তেওঁ মানে মৰ্যাদা হানি কৰিছে বুলিহে মই ক'ম
Dipu pen Govin Tiso, Karbi Anglong Live. Lakha Sirkep Amreng MSC constituency Avibong Jirikindeng Town Committee alo Jirikindeng along amat kido VDC chairman asahem Radatum Barso kido ahem Pinchongdet. Kidamtang surihini ro engko rahini aningkan MSC kilikalong BJP asong atum hai det pen aphitu VDC chairman Kiponlo Bapuram Teron. Karbi Anglong Autonomous Council EM Rina Terang pi akini VDC chairman Batpon det aphi ronggrup arapen kachingwai dimpusi VDC asahem Kim Rangpon. Bangso phi surihini ro engko rahini aningkan pen non anta VDC chairman Bapuram Teron amitha asahem along dongdam ut elang pusi Radatum akoy pipon. Bangso jok sai hemalong babi rikang rinu jirhup anpindu. Laan parta ahemangsong ating iaro jinglok pet bab rup anta oda bangvi. Bangso VDC sai hemke thangasai pabang vedetsi. Bhut banglo si manlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council EM Rina Terang pi lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangatum kupiang deng ansi sai amo pabang ponji malaki aporsi etan pon. Ladake nainong amreng VDC office iklo lasi non la VDC along arpugido anatom pan ala chairman yang tu mason hello. Jadi tu ma office long ajar dinglen pen dak dulu dak ajo ini mate claim pun jene from kam jam pada dia ini mat rata tumbang ke nonoko town committee penta pene urinal pene pur semara bener lah masih dak si bang masih jadi tuning yang tu mangal jadi VDC chairman pen stame mate town committee chairman pen stame Prabjin pen lah tahun ar dolong bang rata tum bang barpi barso jiti di bang semar pinang po an kali pulang dah bang ini tum office on sedang pinang kosan sih teklong masih lalu son bang ke lapan ke Sony bang patumi dikan er ni tum lah prang ex VDC chairman pen nang lang lo ja Lucas milik pen ja rata tum punang elu aja ini ala thak thengpi arong aroge nang eklo aja ini matin bang ta theng rai masih labang suatin keteng raya bang ta mana prabjin pen semar nang po dalam sia birtai piang tu masih nili kecuneri yang tunggalam tebang la pulo ya konsensi arlo bang ke la VDC hello development doan kita ni arpulo masih ada kedua members pustame chairman ya dak pen ahem hailoving pusta dak Lukial long pagi dulu members tuman menggerak office long nang dopen, ada rata panai cingki tanding sun temesen. Temuan mereka dak BJP tumta dak amring konsensi ke headquarter lo, terus sampai dak office ke kim pon pera long presi kim lo. Labang tua. Pelang pipen Mohan Teron Karbi Anglong Live. Karbi Anglong arar pansai katikianat ke paprang dun nang jipu pen Karbi Farmers Association asong tumpen arong arar pan ason katiki nang ji ke pangring nang ji puthak chirok tokamai kibidam bom ason si kedam tang jangmi poni phai krisi ani langpher constituency ke parlo utar phonglok pet arong pan woka ke pangring nang ji aputhak chirok tokamai kibipon Kidamtang jakong poni pai krisiar ni ovekimi klabasa hemalong arnisia farman chirok tok mai kang ni ponalong bangso mayalong Karbi Farmers Association utar phanglok pet aro amai phupen mai chari ponsi aluhia mana pengpen Karbi Farmers Association tiripi amai phu tingku ingti kongchun bang soron sing rongpi dun mai phu Robinson Teron lamjai sarpo hemari rongpi lapen phuluni duck farm manager Dr. Brahmananda Bora SGB Kasin Kro Ram Singh Tokbia Tum Chetong Dun Si Mayalong RDP Dun
Lapu Mayalong Puluni Duck Farm Manager Dr. Brahmananda Bora pen kosonsi vokak kipang ring pen ali kidu aputhak thanpon. Non malom akayalong vokak e John Anam Harutroxi sose abat long lasi vokak kipang ring pen ta hemtun bochi un. Lapen lada kosonsi vokak kipang ring ahut apor pen apor dowai kipinang jima aputhak than iklar pon. Halapu Karbi Farmers Association Tiripia Puting Kung Tipen Tame Sai Chutiki Henlo Isi Avoreng Lopu Matasi Metang along le Akijoy Bi Bedet Nangpo Ladak Pen Metang Ausomar Tumapan Lokipacharli Apan Longpon Lasi Komadni Sai Katiki Mate Hormu Kepang Ring Aputak CKNG Pulote Nilitum Karbi Farmers Association Asong Pen Akijoy Nang Pipon Chiputa Lamchak Chipipon Laso chirok tok amayalong kachitong dun ara datum pen lamthe chipachoy sikewang jilangani ason seke kipipon chi aphan tami chithan pon sikkadu kawe arat kachitong do anaphan kowe aklim akejoy pen pajir pon sik mai mesen pen pichun pon News report Karbi Anglong. Humrida Mikha, Langni TVS Dipu, Adim Lake, Birla Dipu Manja Road, HP Petrol Pamadung. Office contact number lake 9954577274, 9678687200, 7099608726, Lapen 936548232 along. Finance TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance Renewal, Hehui Tame Long Ponigji. Jirikindeng Police Station ke parlo Jirikindeng a hitipen mukoilum kacheleng atau warakung Amrit Sarawar Alangting adungalong inut kititang bangarpum kilongpon. Kidamtang jokhong poni pai keparni mukoilum kacheleng atau warakung Amrit Sarawar Alangting alongpen inut kititang bangarpum kilongpon. Kilongpon lo kititang bangarpum koson pentong kitilot ni nonamat ke thangnata chini nilang lapen labang somunit kunada solo ni lapen amen koson ni pang tekon tek thelang bonda kititanga bangar pum along pen torchlight charger lapen tangka phokep longpon kititanga bangar pum ki humpon ji aphan jirikindeng raikom sai khia tum chepari deng ponsi kititanga bangar pum jirikindeng police station along an wanted lo lapen postmortem aphan Difu Medical College and Hospital along an palipon lupusi pachinipon. Di mana laga unknown male dead body nanta pang tek lang kuna sorba pia khai mata non si in kuri bom lang to. Inte sarla so dead body comment pen si dola. To dapat dap sin itum birtalong pen bang phidlo la sino nako munit tak te boktorai tom ta birta bom lo je mane ka chini bang 2 minute. Non itum ko sons pi ketima mara ko son ma ba ke non itum in kori bomla. Polis tum kami pu daga di masa doku abis long pensil tum semua bang lola penon ke non ke dag do bom ke do tum asa med so det budi kan konata rong sorone ko mat pi ne chini ne sinon se la polis tum se very bomla. Jirikindeng pen Samsung ingti Karbi Anglong. Tang te pinia daba birta ki lapuan si kang ton paniklo.